Nongeye kubifuriza ibihe byiza abakozi ba channel yacu, ntangire mbasuhuza aho muri hose mu Rwanda, aho muherereye mu Rwanda hose mwe mudukurikira, hanyuma reka nsuhuze abaherereye muri Mozambique, abari muri Pulande, South Africa ndetse n'igihugu cya Pulande ndetse n'abaherereye mu Buhinde, mwese ndabashuhuje. Akaba ari umwanya tujye kwagezaho amakuru agiye atandukanye cyangwa se acaracara hirya no hino ku isi. Nk'uko bisanzwe turahera mu gihugu cya Congo, aho tureba uko bimereye cyangwa se uko bimeze. Costa Mutamba ari hafi gukururwaho ubudahangarwa. Turaza guhita ku mirongo y'urugamba turi uko byifashe. Uwitwa Kabila byaranje gutangazwa yuko atari umukongomani. Turareba Kisekedi uruzirukagiriye mu ntara ya Katanga. Turi buze kandi kureba nyine ibitandukanye biri kubira ku mirongo y'urugamba. Turi buze kureba Los Angeles ni muri Amerika, ese ibintu byifashe bite, ntago bimeze neza. Hanyuma turaza gusoreza mu Rwanda mu nama ya ministre, tureba impamvu u Rwanda rwikuye mu cyo bita mu muryango wa ECAS. Bakozi ba channel yacu nkaba mbifurije ikaze kandi mbasaba gukanda subscribe, like ndetse na commentaire kugira ngo tujye dukomeza tubane mu biganiro bigiye bitandukanye. Tudatinze reka duhere nyine muri Republika Iharanira Demokarasi ya Congo, duhere ku mugabo bita Costa Mutamba. Costa Mutamba rero akaba mubizi ko akurikiranwe cyangwa se arimo kuba yakwerekeza ku rugendo rugana mu nkiko, aho nawe hari ibyo akurikiranweho. Umugabo bita Ebonde Ferme akaba yarangije gutanga impapuro zisaba kuba hajyaho komisiyo ishinzwe kuba yagenzura uburyo ki bakuraho ubudahangarwa kuri Costa Mutamba. Ibingibi bikaba byasabwe cyangwa se biri uyu mushinga ukabashyikirijwe inteko za Congo, inteko ishinga amategeko ndetse n'indi imitwe kugira ngo barebe uburyo ki batangira inzira yo gukuriraho ubudahangarwa bita Costa Mutamba. Costa Mutamba arashinjwa iki? Costa Mutamba akaba ari gushinjwa kunyereza cyangwa se gukoresha nabi miliyoni zigera kuri 19 z'amadolari ya Amerika. Aya ni amafaranga menshi cyane, amafaranga atari makeya. Akaba rero ashinjwa kuba yaba yaranyerejwe cyangwa se yaraba yarigitishije cyangwa se akaba yarakoresheje nabi cyangwa se mu nyungu ze. Costa Mutamba rero akaba hajya kujyaho komisiyo ishinzwe kuba yamukuraho ubudahangarwa cyangwa se yakurikirana ibijyanwe no gukurirwaho ubudahangarwa. Tayari namara gukurirwaho ubudahangarwa akaba yakwerekezwa mu nkiko, aho atagukurikiranwa n'ubucamanza bwa Congo. Abantu twakwibaza se mu minsi ishize yarari mu bantu bari kuba nabo bafata abandi, none nawe rwaba rumugezeho, yaba nawe agiye kuba bamugira amajanja. Inkiko zishobora kuba zigiye kuba zamukurikirana zikamuryozwa aya mafaranga agera kuri miliyoni 19 z'amadolari ya Amerika. Reka turebe aho bita umugabo bita Joseph Kabila, akaba byarangije gutangazwa yuko atari umukongomani. Uyu mugabo wayoboye igihugu cya Congo imyaka 18 yose, ari perezida, akaza kuvaho 2018 asimbuwe na perezida Antoine Kisekedi. Akaba amakuru nyine yiriwe acaracara bavuga ko byarangiye kuba byatangazwa yuko atari umukongomani pire, ahubwo ngo ari umunyamahanga waje gutegeka igihugu cya Congo. Ibiro bikaba byaje gutangazwa ko byanze bikunze bakaba barabikurikiranye, aho byaje kwemezwa n'umugabo bita Jean Pierre Bemba. Jean Pierre Bemba akaba ari umwe mu baje kwemeza yuko cyangwa se watangaje ko uyu mugabo Joseph Kabila atari umukongomani nk'uko abantu benshi babivuga cyangwa se babizi, ahubwo ngo ari umunyamahanga wategetse Congo. Uyu nguyu rero akaba ari mu buhungiro tayari, nta twabwiye ko atakibarizwa cyangwa se bivuga ko atakibarizwa hariya muri Goma. Yarangije kuba yafata iy'ubuhungiro arahunga. Muri Congo kandi bikaba byatangajwe yuko bashyizeho icyo bita pasiporo nshyashya. Pasiporo nshyashya ikaba ari pasiporo ije gusimbura yari iriho
pasiporo ikaba yashyizweho cyangwa se ubwo bivuze ko yahinduwe iyari iriho bazana inshyashya. Iyi pasiporo ibazanye ikaba igizwe na paje 38, aho indi yari igizwe na paje zigeze muri 32. Iyi pasiporo rero ikaba tayari itangira gukurikizwa muri uku kwezi kwa gatandatu, ikaba itangira gukoreshwa, aho byavuzwe byatangajwe yuko yari isanzwe yo igiye kuba yamara imyaka 5 ikazata agaciro muri 2030. Abayifite bakaba bakomeza kuba bayikoresha, kandi bikaba byemewe ko n'abashaka inshyashya batangira kuba bayisaba cyangwa se bashaka uburyo bayibonanaho bwo biremewe, ariko aho ibanza cyangwa se ishaje izata agaciro muri 2030 ikaba yahawe igihe cy'imyaka 5, nayo ni imyaka itari mikeya. Ahangaha bakaba bavuga ko muri kuri iki gikorwa cyabaye ngo gisa no gifitanye isano no kuba bari guca uwo bita Kabila intege ku buryo budasanzwe, aho nyinde Joseph Kabila n'ubundi yari afite ino pasiporo yari isanzwe ikoreshwa n'igihugu cya Kongo. Rero ubu ngubu iyi ngiyi ikaba igiye kuba yata agaciro burundu, noneho ibi bamushinjaga ko ari umunyamahanga noneho ugahita byuzuzanya, dore ko azafite na pasiporo itari inkongomani, kuko niyo yashaka ya Kongo shyashya sinzi ko yapfa no kwibona, kubera ko barangije kuba bamufata nk'umugambanyi cyangwa se nk'umuntu ugambanira igihugu cya Kongo cyangwa se nk'umwanzi wa Kongo. Bivuze ngo rero igice M23 ikontorora, bivuze yuko iyi pasiporo itazahagera, kubera ko nyine kino gice kitari mucyo Kongo ikontorora, ariko ibindi bice byose bikaba bidakontororwa na M23, byose bizaba bikoresha ino pasiporo nshyashya. Uwo bita Antoine Tshisekedi akaba yatembereye mu ntara ya Katanga, yagiriye uruzinduko mu ntara ya Katanga, aho hakomeje kugenda hakorwa ibikorwa bitandukanye by'iterambere. Intara ya Katanga muzi ko yamye iyoborwa n'umugabo Moise Katumbi. Moise Katumbi akaba ari umwe mu bagabo bakomeye cyane bazwi cyangwa se abagabo babaherwe, ndetse bari bafite n'ekipe hariya muri iriya ntara. Uyu mugabo rero akaba ari umwe mu bayoboye intara ya Katanga. Perezida Antoine Tshisekedi akaba yagereye uruzinduko, aho agiye kureba aho bikorwa biterambere bigereye muri iriya ntara. Bikaba kandi biri kuvugwa yuko bita Katumbi no bita Kanambe, abanga bakaba baracuze umugambi kuva kera guhitana Antoine Tshisekedi, ariko Imana ikaza kuba yakinga ukuboko, ariko abagabo bakaba aribo bari barateguye umugambi wo guhitana Antoine Tshisekedi, nkuko bitangazwa n'uwo bita Jean Pierre Bemba. Akaba yabishyize ahagaragara amabanga yose uko ibintu byari byifashe. Ku mirongo y'urugamba ahantu ntabwo byoroshye mu bujyanye muri Nord Kivu, cyangwa se aho bita muri Masisi, aho Wazalendo bitwa Apiselensi bayobowe n'uwo bita Kayiri Janvier, akaba begukanye agace bita Bukombo bagakuye mu maboko ya M23. Kandi nanone baravuga ko iyi Wazalendo yaje kugabwaho igitero na M23, ariko Wazalendo igisubiza inyuma, ndetse ibasha no kwigarurira agace bita Nyabyondo, ndetse ibasha no kuba yakwegukana agace bita Nyamirima, ni mu birometero bikeya cyane uvuye aho bita Kiwanja. Ikinyamakuru Actualité Siri kikaba cyatangaje ko hari umwana w'umukobwa w'imyaka 13 yarangije kuba yarwa muri iyi mirwano yafashe igihe kinini cy'amasaha arenga hafi 10 yose, aho igitero kimwe cyabaga cyarangira mu byukuri mu kanya nk'akagohombya ukabarungiye bararwanya haje ikindi gitero. Baravuga yuko rero uyu mwana umukobwa w'imyaka 13 yarangije kuba yarwa muri iriya ntambara. Kandi biravugwa yuko Wazalendo mu gice hari muri Warikare aho bita Kasimba ikaba yegukanye agace bita Kobe, igakuye yirukanye aba M23. Kandi nanone Radio Okapi ikaba itangaza yuko Wazalendo yayigaruriye agace bita Karinga ndetse na Kasore.
M23 miya bice kandi bavuga ko yasubiye inyuma yigira mu gace bita Kobo, naho ahandi akaba ari gutangaza yuko mu bindi bice yaragije kuba M23 yagota igice bita Pinga, aho yakizengurutse ngishaka kuba yaza kukigarurira. Bakaba rero bari guhamagarira ingabo za leta ndetse na wazalendo kuza kuba bakava cyase bakava kino gice kugira ngo M23 ibe itagifata. Amakuru yacu reka tuyakomereze mu Rwanda. Inama y'abaminisitiri ikaba yateranye, aho yagiye yemeza ibintu bitandukanye, ariko reka turebe icyo yibanzeho nicyo bita za mpamvu zirenga 5 zose zatumye iva mu muryango wa ECAS. Impamvu ya mbere bashyize ahagaragara no kuba Kongo yarafashe yarakoresheje inyungu nabi muri uriya muryango ikazikoresha ibangamira ibindi bihugu by'ibinyamuryango. Iyo niyo mpamvu ya mbere. Hanyuma impamvu ya kabiri no kuba Kongo itakakwiye kwitwaza intambara ikubira mu burasirazuba bwa Kongo, ukubera ko ino ntambara ngari leta ya Kongo yayigabye ku baturage bayo. Iyo ni impamvu ya kabiri. Hanyuma impamvu ya gatatu, barashinja leta ya Kongo kuba ifatanya cyase yarateye inkunga imitwe irenga 200, imitwe yitwaje intwaro, kandi iyi mitwe ikaba igenda ibangamira ibihugu bituranye cyangwa se ibihugu bigaragara hafi ya Kongo ndetse harimo n'u Rwanda. Ire bikaba babishinja leta ya Kongo kuba yarakoze ibi byose kandi mu by'ukuri binyuranyije n'amategeko yo muri uriya muryango. Baravuga yuko kandi leta ya Kongo ngo yateye inkunga umutwe wa FDLR, ni umutwe urwanya leta y'u Rwanda ikorera mu burasirazuba bwa Kongo. Bavuga ko ngo uyu mutwe wahawe ibikoresho n'imyitozo ya gisirikare itandukanye kugira ngo ibangamire umutekano w'u Rwanda, kandi ikaba ngo yaragiye itera nyine mu Rwanda mu bihe bigiye bitandukanye. Hanyuma impamvu ya kane iravuga yuko Kongo ngo yarashe abasirikare bayo, bakaba bararashe mu gihugu cy'u Rwanda ngo mu bihe byashize aho hapfuye abaturage baregeze muri 10 barenga 13, hanyuma abandi barenga mu 100 nabo bagakomereka, amazu nayo arenga 20 agasenwa. Ibi nabyo bikaba binyuranyije ngo n'amategeko yo muri uriya muryango. Hanyuma ikindi bari kuvuga ko Kongo ubutegetsi bwayo bukaba bwaravuze ko bushaka kuba bwahirika ubutegetsi bwo mu Rwanda. Iyi nayo ikaba ari impamvu ya kane ngo ituma u Rwanda rutagomba kuva muri uriya muryango wa ECAS. Hanyuma impamvu ya gatanu, ako Kongo ngo idakemura ibibazo biri mu miyoborere yayo cyangwa mu gihugu cyabo, ahubwo igasa naho yihuza inshingano. Ibingibi rero ngo igatangira ngo kwitwaza ibindi ibihugu. Ngo rero ngo ntabwo akagombye kuba itakemura ibibazo ishinzwe ko yakemura, ahubwo ikajya kwirigwa ngo ibangamira ibindi ibihugu. Iyi nayo ni inshingano, ni indi mpamvu ya gatanu. Hanyuma impamvu ya gatandatu ivuga ngo Kongo ngo yirengagiza umwanzuro 34, aho bavuga ko muri uwo muryango haba ko icyo bita amakimbirane agomba gukemurwa mu nzira z'ibiganiro, ariko Kongo ikaba itabikozwa. Nshuti bavandimwe ba channel yacu, ngira ngo ni ibyo nyine bigiye bitandukanye, izo mpamvu nyine zigiye zitandukanye u Rwanda rwagaragaje, ndetse inama z'abaminisitiri zikaba zemeje bamwe mu bahagarariye ibihugu mu Rwanda bagiye batandukanye, bakaba mwagiye baba bageze mu Rwanda bahagarariye ibihugu bigiye bitandukanye ku isi hano mu Rwanda. Kandi nanone inama y'abaminisitiri ikaba yemeje undi mwanzuro wo bijyanye n'icyo bita ingengo y'imari y'umwaka wa 2025-2026. Ingingo ikaba ari umwaka w'amashuri, yemeje no ku ngingo y'umwaka w'amashuri nyine izakoreshwa 2025-2026. Nshuti bakunzi ba channel yacu, reka tube dusubikiye ahangaha. Ayo niyo makuru yari yiriwe acaracara. Hanyuma
nagushishikariza kubana n'iyica kugira ngo ujye ubasha kumenya amakuru agiye atandukanye aba yiriwe avugwa hirya no hino. Ngusaba kureba ahanditse subscribe ukakandaho, hanyuma ukarana ahantu handitse like ukakanda kugira ngo tujye dukomeza tubane mu biganiro bigiye bitandukanye. Kandi nkaba nkushishikariza kuba wakurikirana icano ndetse n'amakuru tugenda tukugezaho, utanga na comment kugira ngo tujye tubasha kugira ngo tujye tubana mu bintu bitandukanye, duhugurane, dutezanye imbere. Ibyo nibyo biba bikenewe. Nongereho kwifuriza ibihe byiza, mugumye mugubwe neza, Imana ibarinde.